Evo nas još jednom na svečanosti koja obeležava ovu godinu ovoga puta u novom prostoru, na novom mestu, nadam se da vam se dopada, svečana sala hotela Ili. A večeras nagrađujemo Dejana Ilića. Dejan je još kao dečak od 10 godina pokazao interesovanje za trubu. Ono što je interesantno, ubrzo zatim krenuo je da svira. Već punih 25 godina predvodi trubački orkestar, a sa svojim orkestrom je snimio i 3 studijska albuma, 2 za PGP, RTS 2006. 2009. i jedan u izdanju City Recordsa 2013. Orkestar je 19. maja 2023. godine proglašen za orkestar godine. Čestitke! Dobro večer i hvala svima na ovakvoj lepoj nagradi. Posebno je čast i zadovoljstvo i uvijek da se veselimo i da bude uvijek slavlja, manifestacija i uvijek sa trubama na svakim mjesecima. Hvala na komentaciji, hvala svima. Hvala, hvala vama.